nguhaye ikaze wowe udasiba gukurikira Ihoho TV ke nawe niba ari ubwa mbere uyigezeho ni ibihe byiza. Reka tubanze tubane mu makuru atandukanye, nta kindi hano dukora uretse amakuru. Uyu munsi reka twongere tugaruke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ibintu bimeze nabi. Ushobora kwibaza ngo ko Bukavu M23 yayifashe byihuse, ni iki cyabaye kiri gutuma itinda gufata umujyi wa Uvira? Ariko nanone Perezida Tshisekedi yavumbuye ibanga ari kwifashisha mu itangazo amaze gushyira hanze yuko ingabo ze zigiye kongererwa umushahara, ariko nanone akongera agafata imyanzuro ikomeye ishobora gutuma ubu urugamba ruhindura isura, dore ko abanyekongo bari kuvuga ko iminsi bahaye M23 kuba igifite ahantu yafashe ari mike cyane, itarenze ibyumweru bibiri. Ibyo biravugwa nyuma y'aho ingabo za Afurika y'Epfo zamaze kudepoza intwaro nyinshi i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi, ndetse mu makuru yatambutse ubushize twanababwiraga ko ingabo za Afurika y'Epfo zamaze nazo kuzana abasirikare barenga 800 cyangwa 900 i Lubumbashi. Ibyo nanone biba ingabo za Afurika y'Epfo zikiri mu maboko ya M23 mu mujyi wa Goma, aho zafatiwe zikamanika idarapo ry'umweru ubwo intambara yahuzaga leta ya Kongo n'uyu mutwe wa M23 yabaga ku itariki 27 z'ukwa mbere mu mujyi wa Goma. Habaye imirwano ikomeye aho yarenze imbibi ikagera no mu Rwanda, aho hitabye Imana abantu barenga 15 hagakomereka abandi barenga 170. Nyuma rero Felix Antoine Tshisekedi hari amakuru yavugaga ko yahunze, hari n'andi yavugaga ko yagiye kwaka ingabo zo kumufasha muri uru rugamba mu gihugu cy'inshuti ye cya Chad. Perezida arabimwemerera, ariko nanone abadepite bamubana ibamba bamubwira ko Kongo ituwe na miliyoni zirenga 140, aho yakabaye atoza ingabo ze urugamba zikaza kwirwanira kuri tere aho kugira ngo yirirwe ajya gusabiriza abasirikare. Ni muri ako kanya rero yagiranye ikiganiro aganira n'ibyegera bye, biga urugamba neza n'uburyo bakisubiza ibice batswe na M23, dore ko urugamba yari amazemo iminsi rwo gukwirakwiza ibihuha ko ikintu cyose kibaye muri Kongo kiba cyatewe na guverinoma y'u Rwanda, aho bamwe batangiye no kumwumvira, dore ko mu minsi yashize Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano Retired James Kabarebe, rigafatira ibihano umuvugizi wa M23 Alliance Fleuve Congo Lawrence Kanyuka, ndetse bakanafunga ibigo byiwe by'ubucuruzi byanditse mu Bwongereza ndetse no mu Bufaransa. Hanyuma reka tugaruke kuri iyi nkuru isohotse ubu tuvugana, tuyikeshe ikinyamakuru cya Tarifa cyandika mu Kinyarwanda. Inkuru ni y'uyu munsi ku itariki 22 z'ukwa kabiri uyu mwaka wo n'uyu nguyu. Felix Antoine Tshisekedi akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo za Democratic Republic of Congo yasabye inzego zose bireba gukora uko zishoboye abasirikare bakongererwa umushahara, kandi abemerewe agahimbaza musyi bakagahabwa. Birasa naho Tshisekedi ashaka kuzamura morale y'abasirikare bari ku rugamba ngo bakomeze guhangana na M23, umutwe w'inyeshyamba z'abaturage ba Kongo zikomeje kwigarurira ibice byinshi by'uburasirazuba bwayo.
mbibutsa yuko ubu intambara ikomeje muri Uvira kandi M23 yamaze kwihuza na Twirwaneho kugira ngo batabare abanyamurenge, ari nabwo mu minsi mike nk'ibiri ishize M23 yari yafashe umujyi wa Rubero. Abagize uyu mutwe bashushubikanishije ingabo za Kongo, bazirukana muri Bunagana, bazirukana muri Goma, bazirukana muri Bukavu, kandi badatinze barazirukana mu bice byinshi bitandukanye bya Kongo, aho no muri Katanga bari hafi kuzahasatira nyuma yo gutunganya umujyi wa Uvira. Ibi biravugwa bikagarukwaho nanone mu gihe amakuru tugitohoza tutarafatira umwanzuro neza, avuga ko Perezida Antoine Tshisekedi wa Kongo yagaruye indi mishinga yo guhangana n'izi nyeshyamba, ariko nanone agakomeza gukorana na leta y'u Burundi, ari nako ari gushukisha abasirikare be amafaranga kugira ngo arebe ko bagarura morale ku rugamba. Hanyuma ubwo ingabo ze zirukanwaga muri Goma, zimwe muri zo zahungiye mu Rwanda. Bari abagabo bananiwe, bashonje, badafite imyambaro ya gisirikare n'ibikoresho bizima, ku buryo byagaragaraga ko imibereho yabo muri rusange ari mibi. Mbibutse ko ubwo intambara yatangiraga kuba muri Goma, hari harapanzwe undi mugambi mubisha leta ya Kongo ihuriyemo n'ingabo za Sami DRC zirimo Afurika y'Epfo cyane cyane, harimo Tanzania na Malawi, FDLR nk'umutwe wasize ukoze jenoside mu Rwanda yakorewe abatutsi mu 1994, ndetse bafatanyije na Wazalendo muri gahunda bari bapanze yo kuza gutera u Rwanda no gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, ariko bagakomwa mu nkokora n'ubwirinzi bw'ingabo za guverinoma y'u Rwanda RDF. Ruswa ivuga kuba ari ikintu cyashegeshe inzego nyinshi za Kongo, ndetse ivugwa no mu gisirikare no muri polisi, bikaba bimwe mu ntandaro ishobora gutuma ingabo za leta zitsindwa, dore ko M23 ubwo yafataga umujyi wa Uvira yawufashe itarwanye. Perezida Tshisekedi yavuze ko ari ngombwa ko abaminisitiri bafite aho bahuriye n'umutekano bicara bakigira hamwe uko umushahara w'ingabo uzamuka n'agahimbazamusyi k'abasirikare kagatangwa. Umuvugizi wa leta witwa Patrick Muyaya avuga ko Tshisekedi yasabye ko ibyo byemezo bigomba kugirira akamaro mbere na mbere abasirikare bakorera mu bice birimo intambara. Indi ngingo ni yuko abo mu miryango y'abasirikare bagomba guhabwa irangamimerere yihariye, bakitabwaho mu by'ubuzima, bagahabwa n'ibindi bitandukanye biborohereza kubaho. Hanyuma ni iby'agaciro kuba mubana n'Ihoho TV, mbabwira ko mubishoboye mwakora subscribe kugira ngo mujye mubasha kubona amakuru yose ku gihe kandi bitabagoye. Wakoze kubana nanjye, naho mu nkuru z'ubutaha, dore ko mba mpari ngo buri nkuru yose isohotse nyibagezeho 5 kuri 5.